Isem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Sellimlek, Sister Teresa, illum nixtieqek kif qegħdin f'dan iż-żmien qaddis nagħmlu riflessjoni fuq xena li ġarrab dan il-qaddis tagħna Ġesu. Sa naraw l-ispallej l-qaddisa tiegħu jerfgħu fuqu salib li laqgħu bil-ferħa sa nindunaw bis-silenzju tagħna. Imbagħad kif nispiċċa nitkellem jien sa nurikom din ix-xena hekk ta' Ġesu mogħbi bis-salib u naraw x'sa jallimna. Hekk jurina li hemm mumenti li anke aħna ninaqdu miegħu u nżommu skiet fad-tbatija tagħna wara nagħmlu riflessjoni żgħira. Here's your man. The king of the Jews. Hurry up, this crowd worries me. Yep, take him. Make room! Make room! Get out of the way! Clear the way! Clear the way! Here he comes, you see? He's a false prophet. That's the justice of the Roman Empire. The way you stop! Get back! Get back! Make way! Clear out of the way! Have you no heart? Save yourself, Jesus! Keep this up! Get out of the way! Use your spears! You betrayed us! You betrayed us! We believed you and you betrayed us! Get back, you scum! Come on! Come on! He's a traitor! He's a prophet! You betrayed us! False prophet! Get rid of me, you swine! Traitor! Xena wara ta' Ġesu fuq dawk l-ispallej l-qaddisa tiegħu jabbewlu s-salib. Is-soldati bdew jitqu bih immissa daqshekk żuffiett għadu kif ġie kundannat għall-mewt se jimxu skont is-sentenza jagħtuh lura ħwejġu u jabbuh bis-salib. Issa żiż Ġesu, inti tassew li mgħallem li qed timxi quddiem id-dixxipli tiegħek, is-saċerdot li jitla sa fuq l-artal tas-sagrifiċċju. Ġesu tagħna huwa l-ħaruf li jġor fuqu id-dnub tad-dinja, inkluż tiegħi u tiegħek.
Bis-salib fuq spalleh Ġesu jitlaq il-barra bħal wieħed eżiljat li joħroġ il-barra mill-ħitan tal-belt bħal dak li ben tal-parabola li jkeċċuh il-barra mill-għalqa ta' dwieli u joqtluh. Jisib ruħu barra mobbi bis-salib u propju hawn miexi wara Ġesu u l-bniedem jibda it-triq lura lejn dar il-missier. Barra, mobbi bis-salib, immaġinawha, u miexi lejn il-Golgota. Ġesu juri t-triq tas-salvazzjoni lil bniedem li tilef triqtu. Barra, mobbi bis-salib, Ġesu qiegħed hemm jistenna lil bniedem biex miegħu iġorr it-toqol tal-ħajja. Nimmaġinaw tas-salib Ġesu bis-salib. Ġesu ma'allem ngħidulu, ma'allem tal-ħajja, mobbi bis-salib, intitla l-glorja tar-rivelazzjoni. Uri lill-popli kollha il-misteru tas-salvazzjoni mulej ħnina. Ġesu saċerdot qaddis mobbi bis-salib, inti titla l-olja tas-sagrifiċċju, għaqqat it-tbatija tan-nazzjonijiet kollha mal-offerta tiegħek Kristu ħnina. Ġesu raj tajjeb mobbi bis-salib, int titla l-olja qaddisa. Iġbor il-popli kollha ħdejn is-siġra tal-ħajja mulej ħnina. Glorja u tifħir lilek Kristu. Is-salib tiegħek juri t-triq tal-ħajja u jagħtina tama sħiħa. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.